Maayong hapon mga binati ug minahal kong matalon. Welcome to my channel, welcome to Matalon. Ako katong nanay YouTube, please kuan matalon nun. Subscribe, like and share para madaghan atong views or subscriber matalon nun. Okay? Magtinibangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalon. Ato yung gibuhat guys para nagkuan ko sa oras guys. Nagkapas niya need na tog extra time para mahuman okay ra manang masacrifice man ka alang sa lungsod sa Matalon. Okay guys, welcome to my channel, welcome to Matalon. Okay. Okay, happy Saturday. Sa katong may kwarta, nalakaw pero katong may kwarta, di lang sorry kay kuan man. Okay, good luck and God bless to all Matalon.